Dobrodošli na novi video. U ovom videu ću vam pokazati nekoliko trikova koje možete uraditi pomoću Rubikove kocke. Prvi trik koji ću vam pokazati, ujedno i najjednostavniji trik, odnosno trik koji ima najkraći algoritam, ide ovako. M2, U2, M2, U2 i dobili smo uzorak koji se naziva 4H, odnosno imamo slovo H na ovoj strani i na ovoj strani, dok su sve ostale strane riješene. Sljedeći trik koji ću vam pokazati naziva se Cube in a Cube, odnosno kocka u kocki. A algoritam ide ovako. F, L, F, U', R, U, F2, L2, U', L', B, D', B', L2, U. Evo vidite kakav smo uzorak dobili. Sljedeći trik naziva se Cube in a Cube in a Cube ili kocka u kocki u kocki. A algoritam ide ovako. U', L', U', F', R2, B', R, F, U, B2, U, B', L, U', F, U, R, F'. I evo dobili smo ovaj uzorak, znači kao kocka u kocki u kocki. Tako smo dobili i sa druge strane. Idemo na sljedeći trik. Ovaj trik se naziva Anaconda. A algoritam za ovaj trik ide ovako. Idemo L, U, B', U', R, L', B, R', F, B', D, R, D', F'. I sada smo dobili uzorak zvani Anaconda. I posljednji trik koji ću vam danas pokazati naziva se Python ili Python na našem jeziku. Algoritam za taj trik ide ovako. F2, R', B', U, R', L, F', L, F', B, D', R, B, L2. I sada smo dobili sljedeći uzorak, odnosno ovaj uzorak koji se naziva Python. Vidite kako ide, znači neprekidana linija, samo se nastavlja. To je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, ostavite like, subscribeujte se na kanal za mnogo zanimljivih videa koje ćemo postaviti u narednom periodu.